mazinga baba waife ali munte balamula iwuma engoma diwumira waisali atulaga ekyokola tusaba kyabali munjira mutuyalinge banamuwuli baba bwatandika kwa studio aido na studio Talibu wadi kubanja barekeire kukitika waneliza yes. Jabo. Engeri bajobukamu akagendo. Basibe banyabo bikiriza tujja kutandika timulegaali atulaga ekyokola tusaba kyabali munjira mutuyalinge banamuwuli baba bwatandika kwa studio aido na studio ali kuyikirira wano akuka kulamu na ifeeyo awete aitakukalya kule kukoyo na taileyo abasobola okuja bajje bali mu kubuta tujje tukume nkabazimbwa barutadde kati baba maliriza akagaali owokubiri anfune buwolera beere namusinze ayi afune okusanifunire omugaali mwetolole mwire wano mwire kulayi mulimukuzi yange wano kukuwanga abasimula obugaali ebale basawo ne banyabo abavuzi mwena n'abawuliza ffenna abayidukiza olugendo nga butambula enderwali paka mu main street oba ku main road iganga Jinja highway bugembe pakira basaba ne banyamuwuliza olugendo tutuuke ku main road Jinja Iganga highway bugembe tujje Wairaka Pakira Magamaga Musita paka Iganga tujje paka Nakalama bwenatuuke Nakalama tujja kuweta tujje Ebisembatya tujje paka Namutumba awo tuwete twingire mu Bukono tujje Nabinyonyi Ibukula kuraundi y'Ibukula tuwete tuile ku left tuile Ekibale
nsinze tufulume ebisembatya etuka ebisembatya tuyire enamalemba awo tuwetere ku right tunagema ku right tujje yebeta eminani tufulumemu enambale etuka enambale awo tulege buleke namungalwe paka iganga olwontulwize wetuka ebugembeddako engala paka ku mairo 2 tuwete rawundi eyo nemale tuyire tumalikize waluwene nga twambuka okwambuka wano omuvuzi waidembe nga tuse ku rawunda yaife oba obita kuno ku right oba obita ku left emikwagiriyo side ne side bita kunootinga anaabasoose okulosinga mulize amateeka ezirakuba kibuga n'omoto drifting ezira kusika ezira kukusika ezira kulemesa mwino ku bitaku oba oziramaanira kumbali mwino abitewo ekyokubiri waliwo abali nootinga ku turning points donadona bw'otuuka wano nga tibakunootinze ojaba question mark baba nsaba nkwandulire eggaali lino ikumi eriri mu maiso wano nokuli abawanguzi bo ab'edishoneri eyawa era nga bo babona wano abataano mu ggaali eda single speed etwakazaako erya tipa n'abataano mu ggaali etweta road bikes etwakaza ku mountain oba sports mwebale ino mwebalire irala kasona abange okusembeera abavuzi b'eggaali eda kugemaganya ng'amateeka bwegetagisa oba edistance bavuga eggaali donka omuntu asinge mwine ng'amusinze tibyakubaawo nti mwamusise busige okaseera kano Mulugendo lw'abasomi buli muteeke pointi ziti teeke pointi 3 ezayenja akobera nteeke Sembala tuli asha aja ko bakale kira nyuma wabale kairi ayizembe musiriye omusiriye bulungi musiriye nina kuba musiriye mwana musiriye nenda kusibe wena andika dogo ino komba gondie aye iwe kato iwe mubete igwide nimune naino baba jamama kutufude crowd yere einuma waliwo class area inumere yetuliko yende ko erosi kubona ofunye mulala yenka elekezo bonna oleka na baboda bakubijeko wano andukere free mkoa atwale haya turumbe turumbe it's okay
Wow, this is fantastic, man. Katidabu. Tuongera. Nilikuseka. Hapo unkosia buloni. Uzamuka kusombwa. Bye. Ani kwa tuwa kuchiti ogema mungu ngatijo ngatijo ngabafumba chitirirwa. Kubali kubenga ngo webuko nabisewo bamuyo. Aya tubeta gamu chitirirwa wano. Tubeta gamu chitirirwa. Mugenda mukati. Yete kabusa. Tandike ndege mpola. Abe. So it's okay. Twende. Esebo. Kale bagwire. Aye basi tukire mukisada. Ate ambulance studio baba ali kumpi. Bagwire. Aye basi tukire mu tibakozeibwa. Basi tukire mu. Malijato mama yeye no amadi alita gani.